بسم الله الرحمن الرحيم Si Isa ingaran Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود Ibet kulang itaad na mga derpaw na sebengan na bituon. Gusto gawi iya ibu begaya talad. Gusto gawi iya sumasaksi, gusto gawi iya sasaksian. Pimurkaan sumangatawa ki mangarap po mga kakar. Ustayan, misipas wala subhanahu wa ta'ala kulang itagus sa mga burujian, askanyan sa mga bituon na mga ala. Pituro Ibn Abbas, aso al-Buruj na askanyan sa mga bituon. Pituro Yahya bin Rafi, aso al-Buruj na mga ala ang marigay kulangit. Gupiter wal min hal bin amras kanyan so kaad na mapia sa aya piniliw Ibn Jarir nas kanyan kun so mga derpaw alungan na gusto ula na 10 aburj sa pugukitan no alungan umani sa timanun sa saulan na pugukitan no ulan umani isaun sa 2 gawi yagwisa ko telubagi ko salungan sa peked na 28 ka manzila derpa sa pekisulan kanyan sa 2 kagagawi. Ustayan, so gawi iya ibu begaya talad nagyuto so alungan na mauri. Ustayan, so sumasaksi nagyuto so alungan na Jum'a, na so sasaksiyan nagyuto so gawi iya Arafa ko kaya panutulaw no Imam Ahmad, amiyaka poong ko Abu Huraira, gumiyaka poong ko Said bin al-Musaib, pitiro iya na pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aya uluan no mga gawi na so alungan na Jum'a, askanyan so sumasaksi, na aya sasaksiyan na so gawi iya Arafa. Pianu tulu Ibn Jarir amiyaka poong ko Ibn Abbas aso sumasaksi na skanyan so Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so sasaksiyan na so alungan na kiyama. Sa biyut ya iyan so ayat agyuto so gawi iya malilimudun so mga tao agugyuto so gawi iya sasaksiyan. Gupiter o Ikrima aya sumasaksi na so Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya sasaksiyan na so alungan na kiyama. Gudataruto so Katuru al-Hasan so Mujahid aguso ad-Dahak na aya ko na sumasaksi na sumbawataan o Adam na aya sasaksiyan na so alungan na kiyama. Gupiter o Ibn Abbas aya sumasaksi na so Allah subhanahu wa ta'ala na aya sasaksiyan na so alungan na kiyama. Adun penamikipit sa sasaksiyan na skanyan so alungan na Jum'a sabab ko hadis wa Abu Darda apitiru iya na pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakadekalan yu so mga sambayang ko alungan na Jum'a kamataan na skanyan na gawi iya sasaksiyan apsiksiyan skanyan ng mga malaikat. Ustayan, sumia aliwi akimangar ko kakar nagyuto sumia panutula adeng kumia nga una ama sa apagtawa mga kafir akumia karsiran sa mala akakar na dia pulugan niran sa mala itagun na inulugiran un sumia maratiaya aday randun sundungan so paratayran ko Allah subhanahu wa ta'ala sa madaklaki panutulong. So sabagi na si ikon miyadan ko pagtaw Israel, adap man na si ikon sa Faris, adap man na mitindag sa giyuto kon so pianutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung makapantag ko gulam, maanabagu mama, abigan wala subhanahu wa ta'ala sa kapasang, amin ipentagyan so dato ang mga rasi. Adam panamikapit sa si uto miyadan ko miyamaratiaya si Isayaman. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود Aso apoy adna itagunian. Guni asiran si erkanian kakara apoy na dumudrang siran ko kilidian. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود Gusiran ko ngani nagiirang gulaulaan ko miya maratiaya. Na mga saksi siranon, bebantayan niran sukap ketutong miya maratiaya ko makadaga apoy. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Buda inisik sa irang kira na ruwar sa kaya para tiya irang kwalla alabilawan na mabagra alabilawan na babantugan. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد Asor kian sukan dedetuwi ko mga langit gusto lupa. Gusto Allah ko kalangwan na siya'y na sumasaksyon. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
Mataan susiranuto at tiutungiran sumiamarati ay amang amamagu sumiamarati amang abubay. Orian niya na desiran panaubat na adna bagi nira na siksa kunara ka alandeng jahannam. Agu adnar kira na siksa apenutong. Ustayan. So katir wafatan na ku ayat ay kasapulo na aya maanan niya na so kaya tutunga o mga kapir ko mga mu'min ko dayran kibagakan ko para tiirang ko Allah subhanahu wa ta'ala. So katir wafitna nag-iimakang guna na o sa madaklamaan na pedunso tiuba o di na tapang o di na tembu ko katukawa kung nganin ko kabebenarian. Giipen makap maana sa murka o di na balaw la aridu. Pag-usarampang ko kasiksa ako tao sabab ko para tiyan yan ko wala subhanahu wa ta'ala. So kiyaw sa raun sang kanana ayat na aya mabagram ituturo iya na maana na so katutong. Sabab sa giyanan ibendingan ang kanana sura ko kaya tutunga ko mga mu'min sa binisulan sirang ko mga kakaraapoy sa patota makaayunon sumaana. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Mataan na susirano to miyamarati ay aguming galabag siran sa mga pipiya na adnar kira na mga kasurgaan na pupumanuga kwatagin sa mga lawasay agyutos so kapagunto nga mala. إن بطش ربك لشديد. Mataan na sugemak, siksa ukadnan ka na tang kadamabasang. Ustayan. So inalawiya gemak, but nagyuto so kakamsa ko lima sa mabagar aaya maanan niya na so kausara ko bagar sa pantag saad na siksaan. Na ay pande pataka amay kaswala subhanahu wa ta'ala na aya kumamas ko kasiksaan niyang kutaw. Did nuto kuma akira-kira akabagrian nuto. Sa kalak nuto o manusia kamataan na malipedes sa gumasakit so sa upo Allah. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. Mataan na skanian so pupunagi po nagupupakakasoy ko inad niyan. Skanian so lubilawa na paririla albilawa na mabulayo ka. Kirik po ars panggawa mala. Ustayan. Aya maanaw to na swala subhanahu wa ta'ala na skanya ni miya nagipuong ko kaya pangadn na kagagan niya na pakakasawin niyan madin so inad niyang ko uriano kadadasyan. Sa sukapan nagipuon mad nagusuka pakakasuyaw na karina sa sumakapangulaw-lawn na skanya ni Tuhan na pagkagaga. So kaadn na da agagan niyang ko kapakaadn. Aya kagaganyan na sukapakambeel sanganin, na sukambeel na sala ko kaadn ka sukapangad na sukaad na kung nganin na puun sada, na sukambeel na skanyan sukaalin na kubuntalong nganin na andagd na maaadn. Sa aya buwar ko no pangangambeel na sukapagalinan niyang kubuntalupimbeelan niyan. Samananan na di makapilagit sukapandayan wala subhanahu wa ta'ala agu sukapangbeelu manusia inadin. فعال لما يريد. Aging gulaw la kung ngani nagkabayaan yan. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. Bar kami akaw masututulan kurunda, so Fir'aun nagu sa Samud. Ustayan. Giyuto sa tutulang ko Fir'aun nagu sa Samud milawlan desirang ko lupa sa kandu sa agu ka pangarase. Nada amiyang gulaw layran arwar sa inanti or siran wala subhanahu wa ta'ala sa mimbeloy siran na puringan na at tutulagi imindadali ay kulagadayo masa. بل الذين كفروا في تكذيب. Ugay na sa siran ito ang mga kafir na madadalam siran sa kasasangka. والله من ورائهم محيط. Naswala ko talikudan na lumiliw ta tumatangkal kiran. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Ugay na skanian sa Quran na mala ang madadalam ko lawh mahfud. Ustayan. Sa Quran nakita bapapalihiraan wala subhanahu wa ta'ala si iko langit agu si iko lupa ubaad na miyumanon udi na ad na malbeton udi na ubad na mamakasilayron.
Pisek siya na dunia iman to aded na dataro Quran na kita bamala agu mada kelap mbeti o na mga tao ko uman gawi Guskan yang bui kitab ko dunia amada kala makalalang agu na mga tao sabab sa Quran na liyo pang ko kasi siapa ko mga pandangan yang ko kay suratan nun na ilalang agu penuh ngibu na mga tawa ipuun sa wata awal uragu ni umur na lumalangagun na tamang ko mga loks sa skanian na kita bapiyaka memesa agu benar so kia terwaw wala subhanahu wa ta'ala sa siap niyan sa Quran. Ilayang kaso surah Al-Hijr ayat ay kasyaw. Pangnal ku surah. Pedai kumiyanga unami turun na surah si Isa Makkah. Si iku tutulanon na makasasaginda ko surah ay kasyaw puluh agwisa. Aya mala abendingan niya na sukiya siksa ako mga tao ubenar sa tiyutong siran sa makadaga apoy. Tiang kedua la subhanahu wa ta'ala asum yang arurumasay kulalanon na turuun yan sirang kulalan si erkanian sa ipengalimu yan siran ku alungan na mauri. Pia magitaan yan so mga tawa rumiridu ku benar sa dibutan to kelanggay na kesan dengan dirandin susiksa o mga galebekira na marata. Ini turun sa Makkah aya bilangan na ayat yan na 22. Tumiurun ko oriano surah Asy-Syams. So hadis sa manunumpangun. Pianu tulu Imam Ahmad miya kapung ko Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miad na pembetian yang ko sambay nga isa sa surah Al-Buruj agu sa surah At-Tariq.